Mohoni Q&A engineers Rite Anke Rite Kakwan Retro Fetida Hero Ba Ahi Ba Sibakasena Sa Commission Trust Kamisisu E Machinette Senemetus Filek de Rona Kube Papanke Urieta Au Filin Nakwane Kisense Kina de Haji Osborne Mutabani Kaga programme ne tshota tsena ka jeno bane e di ntshetsa rona pele rona setšhaba sa Komestrefe o bontsha na ga kgathala Leno ke letsatsi le le tlhodilweng ke morena a re itumeleng mo go lone. Re Mandela ra itse gore o wetse ga kae le sephatlhego. He was just a face and representation ya ke a leboha bomme le bontate lona bana re thabile haholo hore ebe re le etetse mona motseng wa lona re le bookamedi ba Lesedi FM ke boikarabello ba rona ho bona hore re tlisa phapang bophelong ba batho Juma barolo Halo duni, halo khati, halo esinku, dililela dikonyara. Ke Osborne Motlhabane, I'm the Stakeholder Relations Manager, Q&A Engineers. Re thabile haholo tsatsing lena ha re le Komstreft village mona Thabanchu. E le letsatsi la Nelson Mandela Day. Osborne Tate Mandela hona le a very important quotation e ke ratang ya hae, it always seems impossible until it's done. So re achievile ntho ne re batla ho etsa Q&A Engineers, Lesedi FM, YS Community Farming, re ntse sepheo le barolong bo seleka sa ho ntsha dintho tsohle tse ne tshwantse re di ntshe, mme tanki ya pele ya pele tanki e kgolo re lebohile ha re tsweleng pele re sebeletse setjhaba sa rona re lebohile. Nna ke le Kgosana Kgopolang wa itse selogile ke morolong o motona Mina Tshipeng Tshonot motho wa Mokgopa Masepatshetshe gompieno ne letsatsi le legolo go celebrate-wa Mandela Day letsatsi le ka gopola le celebrate-wa naga ka bophara mme la gompieno mo Thabanchu Kgosi o na re laletsa gore re tle go keteka letsatsi leno le baagi ba motsananyana o monnyane o bitswang Komistreft ke motsananyana o monnyane o montle ba gaetse mo ke mo teng re na le bagatsi ba Lesedi FM re na le Q&A e leng partner ra rona ba rolong bo seleka go tsamaile sentle ba gaetse bana ba itle ba fiwa metseto ke ra di sanitary pads ba gaetse gore go ska ga nna le ngwana o ka seng go sekweleng ka ntlha gore a le mokgweding ba gaetse and it's one act of goodness e ke boning e lentle mo setšhabeng sa mo Komistrefe gompieno ka gore yalo ba gaetse ke rata go leboga botlhe ba tseileng karolo mo letsatsing la gompieno ke re a me a kalo ke a leboga